Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ji derê xwe ji we pir û pir hez dikin. Bê xwestina ku belkî heta îro kesî ji we re negotiye ku sira gerdûnê ye, em ji we re eşkere dikin. Ez masteyê didim we. Ji derve xwazin bigêjin Xwedê. Dema ku hûn jî derbixwazin vegihîşin Xwedê, hûn desterast bi Xwedê ve tînkirêtan. Bixwazim ku ev dinya ji bo we biberçine. Bixwazim ku hûn bibin Xwediyê hemû çineta. Xwedê ji we hemûyan razî be, em ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. تماشاوان û guhdarên me yên hêja, hûn bi xêr hatin bernameya bi navê bi Doktor Ebdilçebbar Boran re sobetên Remezanê. Di rojekê din a Remezanê de em hem bi we re û hem jî bi xocê me yê hêja birêz Doktor Ebdilcebbar Boran re li hevene. Xocê me yê muhterem, hûn bi xêr hatin ser seran ser çavan hatin. Em bêdawî hemd û şukriya Xwedê dikin ku em carekî din bi we re ne û bextewariya mezin a bê yekê dijîn. Em ji we pir û pir hez dikin. Em jî ji we hemûyan pir û pir hez dikin nexweş dît Xwedê ji we razî be. Ez li Rebî me dixwazim ku hemû sohbetên me yên Remezanê ji bo bordar û temaşevanên me bibe sedema bextewariyan. Xwedê ji we hemûyan razî be. Xwedê ji we jî bêdawî razî be. Xocê me muhterem, miştere mijara me ya îro avakirina civakeke bextewar a wek sehebeyan, heger hûn münasib bibînin, em dest bi pirsa xwe ya yekem bikin. Sehebe çawa bûn civaka herî bextewar ê dinyayê? Çêbûna sehabeyan wekî herî bextewarên civaka dinyayê bi elimên û jiyîna Îslama di Qur'anê de bi hev re bi serwerê her du. Cîhanên pêxemberê me re pêk hat. Dema ku em li hemû kitabên pîroz dinêrîn, armanca herî bilind e ku Xwedê ji bo mirovan re dest nîşan kiriye bextewarî ye. Lê ev bextewarî di heft onahan de di nav gavên galbî çêt be. Lê di destpêka wê xwestinek heye. Xwedê Teala di ayeta sed û sê Alî Îmran de wiha dibêje: Hind hemû hewl di benê Xwedê bigirin û ji nezevan nebin. Nimeta Xwedê ya li ser we zîkir bikin, hûn dizmin bûn. Xwedê dilên we di hezkirinan de biheve kiriye. Îzber nîmeta we hûn bûne fe û bira. Li ber di Sûreya Alî Îmran ayeta sed û sê de Xwedê got: Gelî sadeyan, dema ku hûn dijminên hevî mirdar bûn, Xwedê dilên we li hev anî. Di hezkirinê de we kiriye ku hûn bûn dostên herîn hêja. Yanî dema ku sehabeya bieybe dijmine dixwaze bige hêja Xwedê, gava dixwaze, be jî dixwaze. A û be dibin dostên hêja. Sahabe berê her tiştî bi rastî hemû di navbera xwe de ji ber xwînê qatilên xwînê bûn. Di nav vê dîzaynê de Resûlê Xweda bi tava hîdayetê dest bi wê armancî kir a ku Xwedê jê re ferz kiriye. Sahabe jî tabîyî wî bûn û di nav dîn û di nav terçbûnên dîn de xelas bûn. Wan bûn mirovan nimûneyê geldûnê wan bextewariya bi serketî temam jiyan kir. Siltanê nebiyan pêxember efendiya me ji bo sahabeyan êko digihîne hedayetê lê êko Resûlê Xwedê mezin kiriye. Ehlibêtê ku wan anî ber wek stêkên ezmana jî bûn sedema xelasbûna wan jî pêşebûnê. Di hedîsê de gotiye: Ehlîbeyta min teyûka nû e û ehlîbeyta min wesîla xelasbûna ummetî min jî pêşebûne ye. Ehlî beytê min di nav wê de û di nav talma Hezretên Nû de wek keyîk û Hezretên Nû e. Kî têkeve keyîkê wê xelas bide, kî nekeve keyîkê wê helak bibe. Li ber ku ehlîbêt dibe, teyîka nû bela ku ehlîbêt mirovê dawetî Xwedê dike û wan miroven ku vesîleyê hîdayeta wan dibe. Wan jî pêşebûna mezheban xelas dike.
خودی جوه رازی به خودی جوه جی رازی به. وجه من محترم چیه که صحابه جمیروین ایرو به دقتینینه. دما کو ام نمروون روژا مدنیرین مروان ده هندری عادتا پراتیکین عالیین دن ده پین شرطین اسلام تینیم جه. لی دنواف دین شرطین اسلامی ده فاستنا گیشتین آخودی تونه. دنواف بین شرطی اسلامی ده مرشید تونه. تابیبونا مرشید تونه. لی بلی ده سوریه عرف آیتا ست و پینجی و هفته و هاد به همو صحبه تابی مرشید خاص سلطان نبیان پیغمبر. افندیه مره تابی بونو گیشتن حیلاسیه بسر بنگه این آجیانا اسلام ده قرآن ده تابی بنام روشیده تایبت مندیا هری گرینگ اوکو صحابیان جگل ایرو و دقاتینه اوکو ایوا تابیتی وندانه کرنه تابی بونا رسو وکی تابی بونا خودیه ده سوره نیسا آیتا هشته ده اف فاکتور اساس یا کو نشان داده که هسکرین هیا ین کو دیگه جن خلاصیه ین کو رسول حز دکن او نی کو جرا اطاعت دکن ین کو جوه علم و یفانه ده علمن تایبت مندیه کدن صحابیان او کو به قرار جام دکن جبر تایبت مندیان خوین جیرنگ او ده هاویر دوره که دادن جیان بانج کسین کو باور دکن او ده سردم آدن دکن ده فتیان او بون مروان ای سر بلند ایرو عادتک دینه لی او عادت نه آقا اسلام ده قرآنی ده ده حدیث شریف ده رسول افاده بوتیه از دنو برا ده دو امانتن بیاقیمت تحیلم حتی کو هون بوان هر دویان مکردایی بمینن هون کت ناکبن دلالتی کتاب افاده قرآن و علی بیت من به کرتاسی علماندین اسلام آده قرآن ده او جیان کرن آوی بی گمان به تابی بونا مرشید نمکن چید به. وای اب علی بیت که تابی بونا مرشید نبه جیان کرن دین نممکنه. ده سوره آلی عمران آیتان 31 ده. اگر که اون جخوده حذف کن. تابی من بدن که غده جوا حذف که. تابیتا رسول چتینه. اگرم آیت 31 آسوره آلی عمران و آیت 108 آسوره یوسف لکیله که هب دینن ام بگیشن نتیجه کی اگر هون جفاده هز لکین تابی من ببن جبر می یکی تسی کو جفاده هز که او جرسول جی هز که عادی جی جوا هز بکه جبر به یکی امزانن کو رسول دعوتی هادی دکه صحابه این کو تابی و بونه او جی دعوتی خواده دکن یوسف 108 از اوی کو تابی من بنه ده باسیلت دعوتی خواده دکن ین کو دالات خواده دکن خواده جی وان هز دکه جبر به یکی کسین کو دعوتی خواده دکن هنه کسین کو دعوت اوی قبول دکن هنه ین کو دعوت قبول دکن اون ین کو دخوازن را بگینن خواده ین کو دعوتی خواده دکن او جی ین کو تابی مرشید بنه ده سوره آل عمران آیت 119 ده و ها ده بیجه هون ممین و هانه هون این کجوا هزکن جی هون جوان هزدکن جبر که هون به تواهی کتاب ایمان دکن همو صاحبین که به تواهی کتاب ایمان دکن همو یم دعوتی خالی دکش هون جوان کسین که جی و هز ناکن جی جوان هزدکن ده هلی سکدن و ها اودین واده هنه که او کس جوان هزدکه که او افدین خواده به خواده دن هسکرین و خواده جی به افدین ویدن هسکرین او کسین که افدین خواده را به هسکرین دکن اون که میلو وان دعوتی خواده دکن وان میرا جی به دعوتی قبول کرن و به جی هانین خواده جی وره راضی به خواده جوه جی راضی به خود چمین محترم گلو دوی سردمه ده ممکن که دساوک صحابین جواکک بختوار چه ببه اره خواده تعالی ذریت آدم علیه السلام امن رو و ظلام او جن دکجن ترچه سردمه ده یان ددن بلا بدن تاني هدفك جبون تعيين ببيع بختواري
او ام دبینن کو خدای تعالی جبو بختواری بونی دو چافکانین بنگهین دانم. یک جوان کتاب خودیه نها کتاب خودی دبن پاراستنا خودی ده دستی مده. او ده هر سردمی ده بیناوبر دنابا هر تومی ده به زمانی وی قومی مرشید کو آیتا شیرو بده که. اجبر کو هر دو چافکانی جهنه صحابه این ببان هر دو چافکانیان جبتک ده آستا هری بلند بختواری آوا کرن. ایرو امجی کارن دوان هر دو بنگهین چافکانین جبتک بختوار آوا بکن. پیغمبر افندی ما صلی الله علیه و سلم نبی بو. پیغمبر بو یه داوی پیغمبران بو. او کسین کو دوی سردمی ده جیان دادن ده هاوی دورک دنده بون. لی اف سردم و همو سردم دینه داویه ده سردمک جدایه. جبر کو او سردم عادیتیه دوی سردمی ده خوده چی دخوازه؟ او دخوازه هم جیانا صحابیان بجین او دخوازه هون همو به هر ببن دوست. اجبو آواکرینا جواکک واکوان امید به هر تشتین خواه بخابتن. او هف کناهیم قرآن را جیان کرن امیجی بگا به آواکرینا تسلیمیاتی و هفت کنافان جیان بکن. ده داویه ده امی به تسلیم کرن و ایراده آخواه شبو خوده را امی ببن صحابیان وی سردم سابقنل آخیرید. رسول افاده ده حدیث کاخواده اسلام و تشتکی خریب دست پیکر و وی دی ساله گره آسته کو خریب به مزگینی جوان کسین کو خریب بول. ای رسول افاده او خریب کینه او خربین اون سنتی منی کو مروان خراب کرنه سنت تکن سنت منی کو مروان جهوله را تکن. سنتا کفیره بوده اصلاح نفس تکسکیه و تصفیه او هر وها سنتا کو جهوله را کرنه ایاد کن. دبی جیانا دنیایی دا کرو بگه جهادت نه. اف همو تشتوی جالی هر کسی که ببین جیان کرن. هون ایلو چاوا سنت من دگرین او جوی لولو بگرن. اوین ین کنا بری مروان اسلت دکن. او دنال مروواهی دا کومک بچوکن لیین کو جوان نفت دکن جین کو جوان حز دکن پرترم. خلاده جوا رازی به. خودی جوش بیداوی رازی به. خو جمین محترم ما ده درباره مجاره خود پرس جمروبانه خود کرن. اگه هون قبول بکن ام دخواستن به ویدیوی بوه و به تماشوان خوره نشان بدن. خدای تعالی جمع هموی صحابه نشان داده دخوازه کو ام وک وانجبتک بختوار آبا بکن. دما کو ام نجیانا صحابه ان دنیرن ام دبینن کو دخواز وان آیه کم خواستنا گیشتنا خوده بو. دما کو دبیشن خواستنا گیشتنا خوده بون چی فهم دکن؟ خوده بکران ام هر روز دگهیجن بدوایان. به عبادت کرنی، به لمیش کرنی و روژی کردنی. گیشتنا خوده هستب خوشکه بری پیشی گر ام کاربن ایمان و عبادت خو براستی بردوام بکن و گر ام کاربن لمیجن خو راستی پیک بکن. هگر ام کاربنی عبادت و روژی خو بری کو پیک بکن و هگر ام کاربنی جدروا و جگیبتان دور بمینن او تشتک شبو من پر بختواره. باشه به فکری او ام کارن دما کو ام هین ساخن بری کو ام بمیرن ام بگیجن خدای تعالی. شخدما کو ام هرن جنته داویه ده امی بگهیجنه. بیگمان ام کارم بگیجنه. شبر وی یکی ام کارن ساخ شی بگیجن عمرنجی یعنی حتا ام جری خوده در نکوین ام کارن به هر اوای بگیجنه. همو دوستیم خوده هر تن دما کو لبه دنیای بون خواستنا بگیجن خوده خواستنا ببن دوستین وی یلو دخوازن وجی ایولو هنه. کی ناخوازه؟ کی ناخوازه؟ بله بیگمان چما نبه؟ یعنی اوی پر باشه مدرسات چیه؟ جبر وی یکی گهشتنا جیوان جیانی تشتکی خوشکه خوشک کی چه دویجه برا بیجه. جبون نمونه ما هون جی بخوازم ببین وک یونس وک مولانا. اونها بیگمان وی ببونا. ام نکارن ببن وکوان او نه ممکنه براستی ام کارن ببن لی به فکر من او قسمتی جبر پنبلیه. خو جمین محترم ده پیوینه که ده میوانین کیمه ده درباره که هیشتنا خوده ده گوت کو دما کو ام هرن جنت بگیجن خوده ما گیشتنا خوده ده بید میای ده نمکنه. خودی تعالی ده قرآن کرم ده بحثا گهشتنا رو ده جیان دنیای ده جخودی را دکه و وی یکی ده هفتی و 30 آیتن ده بیان دکه. ده جیان دنیای ده کرو بگی جا خودی شو بسر ما ده 12 جاران هاتیه فرزی کرن. لبر دابی ما دوباره فرمان دیکه. تلانیتی بگینه خودی وی نسا 58
Maide heft misaka xwe bicih bîne. Enam 152 eda xwe bicî bênin. Yunus 25 davetî zatê Xwedê cekûcê teslimiyetiye bikin. Hat 21 ya ku Xwedê ji gaştina Xwedê ve ferman kiriye rok roya xwe bigîjin Xwedê. Rom 31 bibin Xwediyê teqwê bixwazin digihîjin Xwedê. Lokman 15 tabî rêya wanî ku dixwazin digihîjin min dibit. Zûmer 5 û 4 bixwaze bigihîje Xwedê û teslîm bibe. Şûra çin û heft îcabetî dawetê Xwedê bikin. 12 zariyat 5 firarî bav Xwedê bikin direvin cem Xwedê. Mizemmin 8 bikirina zikrê rûya xwe bigihînin Xwedê. Fecr 28 vegere revê xwe. Ji ber vê yekê ev hemû ayet beyan dikin ku rû di jiyana dinyayî de digihîje Xwedê first dike. Rûyê me hemûyan heger hûn bixwazin jî an hûn nexwazin jî wê bigihîje Xwedê. Rû ku bi mirinê digihîje Xwedê li ser taxtê hederê çê dibe. Jêhatî bûn ev e ku em divê jiyana dinyayê de bîra de ya xwe rûya xwe digihînin Xwedê û bibin dostên Xwedê. Her kesê ku bixwaze milakiyê Xwedê bibe, ango rûyê xwe dema ku în saxbe bixwaze bigihîne Xwedê, bêguman Xwedê Teala wê rûyê wî kesî bigihîne xwe. Ew cenetê hek dike û Xwedê Teala jî wê rûyê wî kesî bigihîne xwe. Eger hûn di jiyanê de dihanekîn piştî mirina we, bêguman rûyê we wî ji hêla menekê mirinê Azraîl û alîkarên wî bigihînin Xwedê. Her kesî ku divê jiyana dinyayê de nexwaze rûyê xwe bigihîne Xwedê çiyê ku wê herê cehennem e. Ji ber vê yekê mifteh bartewariya malbatê berî mirinê xwestina gihîştina ruha ji Xwedê ye. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be. Xwecê min ê muxterem li ser wê mijarê me hevpeyvînek me din jî heye heger hûn munasib bibinin. Dixwazin vê vîdyoyê jî nîşan bidin. Çawa ku berê 400 salan sahabeya bidabîbûna Pêxember Efendiyê me xwe guherîne, Xweda Teala ji me jî ferman dike ku em tabî murşidê xwe bibin. Tabîyî bûna murşidê kî ji we re çi îfade dike? Ew hemû wek hevin lêxwezî em qet nikarin bibin kirabin lingên wan yew. Bi rastî ew mirovên bêkêmasî ne, wan îslamiyetî jiyan kirîbû, îslamiyet jiyan kirîbûn. Wan cenet rahat bikir, cehennemê dû bisikinin sêvê tiştan watin, ji ber ku em di derbarê vê mijarê de pir agadarî nadin. Xwezî em di wan rojan de biçûna qursa Quranê an tiştekî wilo. Ma di dema me jî de dosta Xwedê weke Yûnûs û weke Mevlana hene. Ez nafikirim. Lê gorî min niha binêre ez bawer nakim ku di wê demê de çê bibe. Heye xwezîka. Em çawa karin bibînin? Ji ber vê yekê bi rastî hewce ye bigerê wê bibînin. Bi xwendina kitaban, bi xwendina Quranê, bi lêkolînê. Pir zehmet e, ez pir bawer nakim tu wê demê de ew kas fesadî çêbûne kî. Eger em bi limêja hacetê ji Xwedê Teala bixwazin eger di xewnên me de nîşanî me dide. Niha ew bi ramanê me ve girêdayî ye heta ku em dilê xwe xera nekin heta ku em mejiyê xwe bi tiştekî bin nebetînin eger. Em karibin wê bi hişmendiyekê xweşik bixwînin, ev tişt mimkûn in, ev tişt mimkûn in. Misalan, dê û bavê min wefat kirine, ez gelek caran radibim û nimêj dikim ora vê min piştî wî şeva limêja tayekirî nîşanî min dide, yanî. Hocayê me yî hêja yek ji mêvanê me di derbarê murşidan de em zêde xwediyê ilmîkî nebûn. Wî got xwezî ez di wê demê de çûbûna qursek Quranê em ji ku karin li ser mijara murşidan ilmîkî bielimin. Dê guman li ser mijara murşidan ji ha kitaba Heredawî şerîta Qur'ana Kerîm o ku hemûzanîna Xwedayê Teala dihewîne em karin bîyenimin. Xwedê Teala di heft ayetên Qur'ana Kerîm de di nav her qewmî de veliyê Resûlên Xwedê hene ku bi zimanê dalekiya wan jî wê qebîlîk dikin. Vaya Nîsa 135 Ebrahîm 4 Nêl 36 Îsra 15 Teha 134 Qasas 47 Zûmer 71. Ji ber vê yekê dê guman li nav kîjan qewmî de ku mirov lê jiyan dikin di hindire wê qewmê de Resûlên ku ayetên Xwedê bi zimanê wan ji wan re eşkere dikin hene. Li bir heft ayet ji Qur'anê û di Sûreya Enfal 24 de dema Xwedê û Resûlê wî we dawetî kirin, tiştê ku we jiyanî bi dewewê dawetê qebûl bikin. Ji ber vê yekê ew kesên ku di dest pêkê de mirinê heger wê dawetê qebûl bikin jiyan dibin. Di her serdemê de îmamên ku mirovan gazî agirê cehennemê ji dikin hene, ew îmamên ku mirovan gazî agirê cehennemê dikin. Ew kesên ku
نها فسادی دردخن ین وک الیتو اصیل حصول و کبرا ین کو هدایت بعد شیرن ین کو برسول و آیتان هنکی خود کن ین کو به علم ظلمانی عمل دکن لیبل ین کو قاضی خود جیت کن هنه رسولی خدا افندی مده حدیث خود ده بجکی واسان نروبن هنه کم مفتاح خیره و کلیدا شرینه لبر اوینی کم مفتاح خیره و کلیدا شرینه اوینی کو امام کو قاضی خود دکن با اختواری جوان کسین کو خودی دانه وان کو مفتاح خیره و کلیدا شریبه مرول دین ای ولو هنه کو مفتاح شری و کلیدی خیرینه او کسین کو مفتاح شری و کلیدی خیرینه خوالی لسری وان مروان به جبر به یکی دبی حوجه امرو هر گاو لگوری اراده اخوای آزاد فل بجارتن انفا بکه خواده تعالی دبیجه تقاوم تونک و مرسون نشان دبک و زمانی وان جوان ده فرمان ما تبلیغ بکه نها لسر روی دنیای ده چیفز رسول کجیان دکن هبن همی رسول جمیروبان ده اسلام تبلیغ دکن دبن بین آلاروکی ده خواستن اگهاشتنی و قبول کرنا دالت رسول هیا رسول دبیجه اگر هون دم هون صافن بخوازن روی فا بگینن فده پیکمان هونش جهنمی خلاص ببن هونی ببین خودی کاتیه که آجنتی جبو گیشتنا بی آلمانجی بی گمان وی خودی وری بری مرشدی و بکن اگر هون لمیجی حاجتی بکن او خودی را مرشد تپرسین بی گمان وی جاره نشانی و بده کاری کوبنی بکن و پاسی سلک و پاسی راحت خودی جی و راضی به خودی جوش راضی به خوجه من محترم یکی جی تماشاوانی me pirsek ویدیویی جمره شاندیه هیه اگر هون مصادب بدن ورن امی به هفه تماشا بکن و پاشیاوی امی جوه برسواوی بخوازن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوجامی محترم به حسرت و حرمت دست ما ماچی دیکم به دستور و به پرسک من هبه بیزنا خوده دما کو صابین دولمنت شتین خو بلا دکرن مانه د ترسیان کو سبیوی بمن فقیر وان چاوا او پاس کاربونه جو مرد بن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوجه من محترم یک جی تماشاوانی مد بیجه دما کو صحابه این دولمت شین خو بلاب دکرن گلو او قد ند ترسیان کو سبی ایسا فقیر بمینن وان چاوا کاربونه او قاس جو مرد ببن لسر بی مجاری هون چی کرم دکن ولی اگر امن فرمانی بنگهین و خودی تعالی یا لسر بی مجاری بنیرن صحابی اون الف کرمند جهانی او کدام و کوبه فرمانی بجشتینن او جسدی صدقی بیدارن انکو او سوزا کو خدای تعالی دایوه بجی بینه به تایبتی فرمان و هری گرین ده محمد 38 یا خودی تعالی ده بیجه خودی تعالی گانی دولمنده اون فاطر وی دمیه گرم فاتیر بن دویم چی بکن دلی کو ام با خودی را دناب دانستاندن کی بن خدا تعالی ده بیجه اگر هون تتشتی کو بواره هیا اون دین میناکو اگر جی یک حتی حسد به وی دمی از حسد قاطع وی مقدار بدم و لبر اب آیت ده قرآن کریم ده وی ده بیجن دما کو آیت 274 آسوریه با پر آتیه نزل کرنجی اگر ام لروشا چار فلیفه آن بنیرن ام وانا ده بینن یعنی ام مرو با خودی را ده دان وستاندین اکی دنه خالی تعالی ده بیجه کو اف کسین کو مالی خواه بشب و بروج بدزی و به اشکره دریا خودی ده انفاق دکن ددن فش دکن یعنی او ددن که او ددن خودی تعالی او به خودی تعالی را دان وستاندین اکی دکن لبر اف اجری وان و خیلات وان ده جمع رفته وان جبر به یکی نممکنه کو خودی جوی دان وستاندین حتی وان ندول لسر وان نتس ها نجی معزن دبن همو وشبونین خودی به فیداکرین کو ام بردوام جبو کسی اندن دکن گری داییه اگر فدای فاستناک و جبون و پنجت دبینکو دخوازجی بدل بختواری دنیا و آخاته ام مال و ملکی خواه و جیان آخوادری آویده فر بکن و دمی مجبورین کو ده هر شرط و نرجی ده وها بکن بله اون کو بمون و جان خواه و بنصفا جهادی دکن ده سوره وجورات آیت 15 نومین او کو بخواده او رسول وی ایمان کریه پشتیویجی کتیه شبه و وان به مالی خواه و به نصیب خواه جهاد کرد
Ciber vê yekê kava yekem ew e ku mirov manê xwe di rêya Xwedê de infak bike, hoşiyê nesê xwe infak bike û di dawiyê de xwe ji devrê de he. Em mecbûrin bîr bikin. Hûn zanin çar kesên ku herî nêzîkî Resûlê Xwedê bûn. Hezretî Ebû Bekir, Hezretî Omer, Hezretî Osman, Hezretî Elî. Dema ayet hat inzamtin ew di kirina karên fêra de bi hev re diketin pêşwaziyê. Dema ku Xelîfe Hezretî Ömer Sûreya Bertere ayeta 274 naskir ew yekem kes bû ku nîvê maliya xwe teslîm kir. Hezretî Ebû Bekir kilîtê her tiştî xwehî ku heye didê. Hezretî Osman ku bi bazirganiyê meşgûlî dibêje kesên ku bi yekê 700 kat mîqdarê didin hene. Ku ji Şamê ber bi Mekkeyê dere karwanek xwarin di kesên hewcedar bera dike. Hezretî Elî malê xwe çaryeka wê bê şev çaryeka wê din bi roj, çaryeka wê din bi dizî û çaryeka din wê jî bi eşkere heş kir. Ji ber vê yekê heger em ji bo hazin wek sahabiyan ku di serdema yekem de baxtewariya jiyan kirine serdema baxtewariya duyemîn jiyan bikin. Divê em ayetên kerîmî ku li ser mijara manin em wan di hindirê xwe de bihelînin û gerek wekî tewahî jiyan dikin. Di hedîsa şerîf de comerdî wek darekî ji darên cennetê ye ku şekên wê heta cîhanî dirêj dibin. Comerdiyek ji 19 hasletên ruhî me ye. Hezkirin îman, bi rastî, edalet, edeb, îlim, comerdî, sekînet, îtaat, sebir, dilnizmî û berdewam dike. Ev e comendî wek darekî ji darên cennetê ye ku şetên wê heta cîhanê dirêj dibin. Kesî ku xwe bi yek ji şahên wê gerî bide, wê ew wî bibe cennetê. Çirokî ji tam berwajiya wê ye, çirokî jî wek dareke ku lehên wê di cehennemê de ye û şahên wê di dinyayê de ye. Ji wan bi kîjanî wek rîtayî be ew ji wê wî bigihîne cehennemek. Di hedîsê şerîf de wiha tê gotin. Ez bi Xwedê son dixwim ku tiştê ku ez ji bo te ditirsim ne fetîrî ye. Ew tiştê ku ez ji bo we ditirsim ev e ku nimetên dinyayê li ser we berebarandin û wek civakên kevin hûn jî ji ber wan nimetên. Bi hev re kevin û bi hev re şer bikin. Xwendê ji we razî be. Belê duwe mijarî de Kur'anê de gelek ayetên ku pezinê comerdiyê didin hene. Nisal 95 Elî İmran 134 ew di demên firahiyê û di demên tengiyê de infak dikin. Fecir 20 û mezer 3 di hemû van ayetan de. Sureya Humezeyî me binêrir. Ew difekire ku malê wî wey bike ebede. Xwendê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be. Hokemînê muxterem li ser wê mijara me hevpêniyê me yî derve yekê din heye. Heger hûn misade bidin, em ê vê vîdeoyê jî nîşan bidin. Hemû sahabe yên ku berê nihan bi 1400 salan jiyan dikirin, ji bo me hemûyan nimûnekên herî baş bûn. O Xwedê Teala em dike ji bo ku em weke wan bibin, gerek em her dem zikirê Xwedê bikin. Li gora we fêdeyên kirina zîkirê çi ne? Welahî gava hûn Xwedê zikir dikin, Xwedê jî bi we re ye. Li gorî wê ez bawer dikim ku wê ew we ji her cure qezayan, tengasiyan û bêbextiyan biparêze. Zikir dema herî mezin giring e. Bi kêmanî dilê me nerm dibe. Em tiştên xerab nafikirin. Ronahî dikeve rûyê me, ronahî dikeve dilê me, aştî dikeve mala me, bextewarî dikeve mala me. Ev tê aştî tê bedenê me, tê ser tevahiya her tiştî me. Hûn çawa hîs dikin dema ku hûn dibêjin Allah. Welahî wekî ku wê bifire. Welahî heta niha ez xwe pir baş hîs bikim. Aştiyekê wiha tê dilê min û bextewariyek wiha tê ku ez her tim dixwazim wê di hindirê xwe de bibêjim. Şet û mercên jiyanî têkoşîna ji bo jiyanê jiyana kar, malbat, zarok pir zêde demê nabînin. Bi rastî ne hemşe te, lê eger me bixwasta em karin bikin yanî. Belê li gor we dema ku em dest bi zîkirê bikin, em ê bên guheftin, em ê dest pê bikin ku baştir bibin. Ve bêtir dibe dilovan, bêtir dibe dilxweş. Gelo fikir û kirinên me ber bi qenciyê ve derin. Dibe ku here, lê ez bawer nakim ku piştî wî sêyetê here. Çimkî zarok û ciwanên me niha ji baweriyê pir zêde li paş mane. Wiha îro em dibînin ku zarokekî 16-17 salî li ber mirovan hemberî bav û kalîkê xwe de radibin. Li gora min gerek em di betlaneyên havînê de zarok û ciwanên xwe bişînin camiya ku wan bi elîmînin. Xoçemînê muxterem di hevpêvînekê de yek ji mêvanên me got ji ber şert û mercên jiyanê û fikarên darayî em pir wextê ji bo zikirê nabînin. Ma şert û mercên jiyanê ji bo nêzîkbûna Xwedê ji me re maniyek e? Na Xwedayê Tealayê ku mirova xulukandiye û ew mirovahiye herî başnas dike. û eger ku Xwedayê Teala dibêje di her şert û mercî de min zîkir bikin bêguman revem me dî her demê de ku karibe bî. Zîkir bike bi wê fitretê xulukandiye. Di Sûrê Hedîd ayeta kerîma 16 da ji wî kesê ku zîkir dike rehmet
و فازل درباس ناوید به و کسی دکه فادیه خوشو. لی هگر او ذکری نک نادا خودیه خوشوی. کسی کنه فادیه خوشویه به لمجا وی ناگ این آرمان جا کو خودی جبوی تخازه. خواهی تا آنها دستوریا به قرار 105 و تو دا وها دو بیجه. من ذکر بکن کو از جیوا ذکر بکن و ام مروف هرگاف حلجداری ردیه کنه و ام جوی دفازن. محمد 38 هند هر آلیده ولویا. فرض بکه کو ام هوجه اوقات کینه. ام جربی فدفازن. لیف خدای تعالی هرگاف تشتی کو هوجه تنجه دوی ام ده هر میجاری ده بری خوابدن خدای خواه و ذکر بکن. لی دوی ام جبو تشتن کو ام جخواده دستیننجی شکر بکن زانبن کو او جرابه متین. خواده تعالی جمرووان کو زکای جبیر کرنه بست که. دبی جا تاتیان هنجی نبن واکوان. کینن ین کو ذکر ناکن. خواده تعالی دخوازه کو ان هر دم ذکری بینن بیراخوا. جفاره تشنا پرنسیب بکن کو دروجه ده 100 جاران 1000 جاران خدای تعالی تین بیراوه. و دمو کو ودید دست به ذکری بکن. سالومه پیوا خواده لسه دیوار تلده هر تشتی که ون بینن گرک خوده بینه بیروه. فضو کنترول بکن ما از نها خواده ذکر دکن. دما که هن ذکر ناکن همویان جمور نشان نباختیاریه به. لوما تشتی که خواده تعالی جوه دخوازه او که هن بختوار بن. اگر هن دخوازن بختواری اخواجی زیده بکن پر ذکر بکن. پیغمبر افندی و سلطان نبیان دنیا پشت خود دایه او داره. آخرت وین خواهد بر بواز دراندیتی هر یک جوان زاروکن خواستنه. اگر اون بخوازیم ببین جوانی کو لآخرت دیگرن او نج زاروکن به دنیای بنوان بکن. زیدتر پر امیلین سالت بکن ذکر بکن. خواده جوه رازبه. خواده جوه جی راستی به. خوجمین مسترم یک تماشبان ما پرسک ویدیویی دن جیجمره شاندیه. اگر هون قبول بکن ام دکارن به هفره تماشا بکن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هجای نهی هیجا ام وجد لیقا پر لی پر حزدکن شله به دستورات پر سکه من هیا دما صحابیه کی دیدید کو یکی دن شاشی دکر آن بنا دکر و بریک چوا تماشا بکرا ام جد لیقا پر و پر جوا حزدکن انشالله. خوجمین مسترم یک تماشبان ما بیجک دما صحابیه کی دیدید کو یکی دن شاشی دکر آن بنا دکر و بریک چوا تماشا بکرا. خواده جوه رازی به. گوتنا شاشیا کسی که او گوتنا کوی نه ایشینه بیجه او مجارک پر نازکه. لبر بگشتی و دکبنن شاشی کرن. مروف دبه کسی که کو شاشین یکیدن دبجه و حول دده کو وان بر بباشبونی بیلتر ببالی باشی فرق دکک واو. دپی بیخوا و امن خود سرکتنی فیال کریه. لبر تشتی کو دوی ام بکل افکاسی زلال و تفازه. اگر اون به امن خوا کاریبن جبو یندن مینا کاهری باش ببن هاگر مروفن کو جا امن و İlham geftine bugazım tişti vek ve biken u hertem tişti rast bikin. Ve demir jimrovin le dora ve FTV maneyi ku ve alber belavuna xarabi le avi dore gıstiye. Le eğer tabi şiretan disaji dinave de nerazi bun ingişti hebin nerazi bun ejresul le beşilin. Kudey jwe razi be. خواده جوه جی رازی به خوجمین مخترم. خوجمین مخترم ام گیشتنه داویا برنامه کدن. جبو و آگاهداریا هیجا گلک سپاس بکن. و امی گوتنا داوی شتسا جواره بهینن. ام جخواده بی داوی هند و شکری دکن. جارکتن ام گیشتن داویا صحبت کی رمضان. به هدیه اکو انتی ساده برنامه کدن ده و هر دبن بلا رفت مافاده فسن و صلوات خواده همو فش اسر و همو یانده. ام جدلی ها پر و پر جوار هز دکیم. فاتحه مع الصلوات. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاوان او گفتار مین هیجا. ام هبی دکن کسبیت همان دمیده جبو صحبت مین رمضانی به دکتر عبدالجبار بوران مردی ساوه ببینن. خودی جوه همویان راضی به. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جدری خواه جوا پرو پر هز دکن. بیف خواستنا کو بلکی حتا ایرو کسی جواره نگوتیه کسرا گردونیه ام جواره اشکره دکن. از ماسته دیدم ول. جدر بخوازن بگیشن فادی. دما که هون جدر بخوازن بگیشن فادی
hûn desterast bi Xwedî ve tînkirêtan. Bixwazim ku ev dinya ji bo we biberçine. Bixwazim ku hûn bibin Xwediyê hemû çineta. Xwedî ji we hemûyan razî be, em ji dilê xwe ji we piroperest dikin.